Ovo je Mario Costeja Gonzalez. 90. godina prošlog veka on je imao novčane probleme. Zapao je u dugove i 1998. godine njegova kuća je prinudno stavljena na prodaju. Kako bi privukao što veći broj kupaca, oglas o prodaji ove nekretnine na zahtev Ministarstva rada i socijalnih poslova Španije objavljen je u dnevnom listu La Vanguardia. Oglas je objavljen u štampanom primjerku ovih novina, ali i u njihovom online izdanju koje je u to vreme bilo tek u povoju. 11 godina kasnije to više nije bio slučaj. Kad god bi sada ukucao svoje ime u Google pretraživač, prvi rezultat koji bi Gonzalez video bila je vest o njegovim nekadašnjim dugovanjima. Gonzalez je stoga kontaktirao La Vanguardiju i pitao ih da ukloni njegove podatke sa pomenutog oglasa. Njegova argumentacija bila je da oni više nisu relevantni, jer su prošle godine od kako je prodaja obavljena, on više nije bio u dugovima i taj oglas mu je otežavao da pokrene bilo kakav posao, jer je bio prvo što bi ljudi vidjeli kada bi pretražili njegovo ime. La Vanguardia je odbila njegov zahtev, navodeći da nije ovlašćen da briše ove podatke, budući da su oni objavljeni prema nalogu državnih organa Španije. Gonzalez se zatim obratio Google, a potom je uložio žalbu nadležnoj instituciji, tražeći i da La Vanguardia ukloni sporne podatke, ali i da Google ukloni linkove do tih podataka sa svoje pretrage. Nadležna institucija je odbila žalbu protiv novina, ali podržala žalbu protiv Googlea. Dakle, originalna internet stranica je mogla da ostane, ali Google je morao da je ukloni sa rezultata pretrage. Ovu odluku podržao je i najviši Evropski sud, Evropski sud za ljudska prava. I tako je nastalo takozvano pravo na zaborav, pravo pojedinca da zahteva uklanjanje ličnih podataka iz rezultata internet pretraga, pod uslovom da su oni neadekvatni ili nevažni. Razlozi za postojanje ovog prava jasni su iz Gonzalezovog primjera. Zašto bi nečije greške nekoga proganjale i 15 godina kasnije, ako one više nisu relevantne? Zvuči razumno, ali ne mora uvijek biti, jer akcent je na onom ako više nisu relevantne. Pravo na zaborav direktno se sukobljava sa pravom na informisanje, odnosno pravom javnosti da zna. I upravo na to se i pozivaju kritike ovog prava. Šta ako, na primjer, neki političar ili neki kriminalac želi da ukloni informacije koje mu ne idu u prilog? Ili, još gore, šta ako ovo pravo zloupotrebe čitave države, tačnije neki autoritarni režim? Zbog toga je ipak potrebno biti pažljiv prilikom primjene prava na zaborav. Ključni pojam je svakako javni interes. Ako je u javnom interesu da neka informacija bude dostupna, ona to mora i biti. U Srbiji je pravo na zaborav definisano kao pravo na brisanje podataka o ličnosti. I ono je zagarantovano Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti. Dakle, i mi imamo pravo na grešku. I dobro je što imamo, jer ne zavisi sve uvek od nas. Kao i u Gonzalezovom slučaju. Sasvim je moguće da naše podatke objavi neko ministarstvo, institucija ili neka druga organizacija, bez našeg znanja. Ali, postoji i ono što sami kačimo na internet. Podaci za koje mi snosimo odgovornost. Svakoga dana mi postavljamo fotografije, naručujemo stvari online ili klikćemo da i slažem se na one dosadne zahteve za pristup podacima kada instaliramo neku aplikaciju. Pravo na zaborav nam i tu može pomoći, ali ne bi trebalo da se oslanjamo na njega. Prvo, čitav taj proces je prilično mukotrpan. Za početak moramo da potvrdimo identitet ličnom kartom, zatim da navedemo koji linkovi su u pitanju, potom da napišemo detaljno obrazloženje za uklanjanje svakog od njih i onda da čekamo da nam Google odgovori. No, i uz sve to, naši podaci neće biti potpuno obrisani i niko nam ne garantuje da oni nisu sačuvani negde drugde. Dakle, kao i u medicini, uvijek je bolje sprečiti nego lečiti. Pre nego što nešto postavite ili dozvolite pristup svojim podacima, zapitajte se kako me ovo može koštati za 10 godina. Da li ću za ovim zažaliti kada recimo budem konkurisala za posao i poslodavac krene da pretražuje moju internet istoriju. Jer ono što stoji na internetu je javno i stajaće tamo zauvek. Odnosno tako je bar trebalo da se postavimo. Pravo na zaborav nam je samo posljednja mera. Ne biste želeli da vas za 10 godina proganja nešto što ni pre 10 godina nije bila dobra ideja, zar ne?